وعلى سيد الأنبياء والمرسلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا العالمین جو کوئی مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے یا العالمین جو کوئی نہ مانگ سکے اگر ہمارے حق میں بہترات بے مانگے عطا فرما اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کرتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری ارزو ہر بے کس و مجبور کی جب تم وابسی و سمن رسول پی جاری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ